عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما فکرے استانا اللہ فسو جاتا اجازت ورک دیتا دا پاتے کے دو ترائے شخصکارش ویتا تا کسان چی رشتی نینی بوزر کی او پی جندل ویتا درو جن. لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. اجازت نغاریستانا کسان چیمان راوڑے پا اللہ پر رسلے دا جہاد کولنا پا خرچ کولو دا مالنو دا زاننو. واللہ علیم بالمتقین. اللہ دے پویا دم پا متقیان واندے. انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. یقیناً اجازت غواریستانا پر خودلو د جہاد آکسان چیمان لری پا اللہ پر رسنے اور ایر شک کی پرات دیزن زائیم دی پدائے شخص پل کی گڑوڑ کار گئیم. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له مدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. کدینت کڑے دوتلو دجاد خامخات تیاری دے کڑے غیلہ تیاری لیکن بدگنی اللہ تعالی ددی راپور تکیدل دجاد دپارام نکلکی پاتی کل پزے اویلی شوکینے سردکینا سکنکنا. لو خرجو فیکم ما زادوکم اللہ خبالا. کوتلے دی تاثر پر سفر کے نیز جاتی کو تاثلنا مگر فساد. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. او خام خاص غلول بیکر استاسو پمینس کے پشو غلے لٹوئے دی ساس دپارا الفتنہ دا فساد ورانے. وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اور پتاسو کی دی جاسوسان دی دپارا اللہ دے پویا پدی ظالمانوں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. یقیناً دی لٹولی دی فتنی ددین مخیم اور چلونے جوکڑی ستار تکلیف دپارا قسمہ قسم چلونا تردے پورے چحق راغ و خارش و حکم دا اللہ و دی بدگنی. ومنهم من يقول اذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا. بعض دا منافقان ناری ویم اجازت را کما تا دا پاتے کے دلو ما پا فتنہ کی ما شوام خبر سے پا فتنہ کی خودی ورغر دے دل. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور یقیناً جہنم خامخار آگے رہن کے لئے ٹولو کافران لرام. ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. کورسیتا تا خوشاری نخفقی دی لرام اکورسیتا تا سمصیبت ندی ویم یقیناً من عمل کرو پخفل تدبیر بانے دینا مخیم نو گردی دیستانا پدا سال چی خوشاری گئیم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تو آئی شرے نرسی منتا مگرا مصیبت چھ مقرکڑی اللہ زمن دبارا اللہ زمن مولا خاص پر لارزان سپاری ایماندار. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. تو تاسو انتظار نہ کوئے زمین مبارک مگر یود دو خوشالو.
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا امو انتظار کو بتاسو چوبر سے اللہ تعالی تاست عذاب دخل طرف نایا زم بلا سنو فتربصوا انا معكم متربصون انتظار کا یقینا منتا سرایو انتظار کو ان کی